Kishnang Mawlynrei kadi kaweni kishnang kibadan rusar. Tani kita kapsar jokanang ba shalong. Kedewi kishnang kabalanang yar ba kabar roistet ma amtang hakajeng bunbriu hakajeng bunki kisam Henry kelanang roiru akiba bun kiliang. Ba demat kada kadan kaman yo ya surok kama penyeso ba kanang ba shalong. Kenamat pensok ikipa ba akiba lait kibawan kiba kamai kibaji kiba kit kiba ba kamta terter. Hanus nam ubal dab akibrai lebel na yoyong takajeng simkhia jong UMLA jong Mawryngkneng uba HS Karpran. Jurip ya kanika Surok banda kalian ketal puludi ka penkrea ban Siang Rong no ya kanika Surok. Hendak ketika senam nama kajeng penuit jong kajeng ti nala kajeng ti pan pendong ya ki pipe jong ke PHC la pasang ya asua. Mata ada kajeng Jurip biang jong ba Karpran kanika singi ke belada WE banda kalian jong Kontraktor ula penbiang lot ya barok kajeng kam dari Rong kiding matang bat ki dia kajeng kam. Nakaliang jong UMLA harangkat kajian langru ki officer nakatnat PWD kirang basna nakasnang Mawlynrei wa kamju kirang badong ni kidong ki bape jong ni kasnang gilali Jurip ia kan Surok akabadi man penpabat ban Siang Rong no hading kajun Jurip nakaliang ki jakala idon kam ban striker ki no ia kan Surok haswa ban Islam ni shwa jawan kan liur khnam kan bu kajing ia ki pajba khamtam ia khina skol gi demanya nang ba jong kan Surok UMLA ule thu bakambal wan Jurip akan dikasnam kabladam nak menta kajeng penphai akan Surok penpau kajeng sokman ban menta Siang Rong no akan Surok hendak kajeng kapor ula ong kajeng wan Jurip akan Surok kalau mat pej ba kontraktor badi mat kan Surok di ban trei kerki badi ban president ekakam bakam juru kabakam kongsan dia kalau di ban trei ha khnang bakan Surok andar da Siang Rong kanum long bukui ke Surok ke beduk lo dan ki bojot lo tong sudak ban maramat Nei, kita mentah kini ke Mawlynrei, nampak kini joint inspection, nampak kini Surok, hanya Mawlynrei, keba kam stem, keba kam suki ke kam tekam. Tinggal lagi donang hanya ke por, hanya ke joint inspection, rengkat kini ke member jeng keseng jengi ke VPP. Muncul kini rabat sidong, kira matong, coborok kitong jeng Mawlynrei, dan kontraktor, jeng kini ke kam. Muncul runa ke yang ke official juga PWD. Tingsim kiai kini nomor ba lusem ba dep ikan mau kulai April Mei syaban slap de lagi 1 minute spek ini ka Surok pala ai tahu ba ka pitch department ketang pentai teki pipe de nak tahu kam semuanya di ban pendap ini Surok tahu ka bit teki teki pipe jadi ngilaya kan nak pos ke por ba ada ba dep kini ki pipe balik pitch ba kenang perlu dir ke depan simpian Kontestat ini Surok teman ba bayar kibrio keluar dalam KTP teman kalau ke tut bayar sampai ke school educational but ikan song thai ngai kendo yu kontraktor ngai kendo yu chim chinia kucu stem chinia chok tudi ko ban request ki ba ken kontestat macam kam educational dan then kan cuki kila persang macam kian dari keton paling stem yang tai dan menta ketika kesin menta pat wan bang ban pet mal bang I ba lalong ready pada ban train ni Surok ban pendap ni Surok por bang ila kini kita kita tai lai stang man train menta pat ta tahu ngi wan khnang bangin pe kini ban ai ching Maham ki ro ba kita ban train ba mli ban te tendap nang bagani quality jek Surok long ba ba bang ba bang nang ta ba kan ne kam slam pat ngi ba dan kicika ba kita tendap pat ta si por po las ni no tentang muka pun tentang Iwan kang di kapor kalau ban aja Maham ki bete bentei bahai kakam bat pendap kapor beng coba untuk slap kita pendap ni kakam dengan is kam ba kita lang jong ki member ke snong radu ramah snong
Rabatong kemcu dengan yang kontraktor kamtam pada office security kecim kia gini Surok kerang berkendap hak porobiang sampai kebit kebiang cungin seksnong. Nampak iwan ta ba kecur pepum. Di kalau saya kecing thut ikan dungyat dungyang akan diceka data pepum tu ni. Tentang ikwa ba kat balahi yang ke kontraktor dekat back office security bekerja smart berkendap hak porobiang. Dari dem kamta kena mailat hiban soklikti gini wan budin biang dan pos kapor nang kam kan headset pat kan kam ka babha te kita hinga pilih citelang combaro